ji dîwana Seydayê Tîrêş ji wî baxê ku tejî gul û nêrgizên bihara Kurdistanê, ji wî baxê ku Seydayê Tîrêş bi dehê sala ber kola û av da û bi xwîna dilê xwe nivîsî, ez dixwazim çend nêrgiz û binefş û helala jê rakim û ji xuşk û birayên guhdar re pêşkêş û bi diyarî bikim. Hêviya min ew e cihê razîbûn û dilxweşiya we bîtin. Cana ji evîna te bi êşû nexweşim ez, ger ku te nebînim timî bê fikr û hişim ez. Wê pencere carek vekeriş perdehliniyim, dilgirtiye de min duguliyê çaverişim ez. İracı evîna de ola xume berdem, mizgevtu kenişt fekre ji bo te min biserdaman. Vaxerxa û bendik meli gerden xwe vebesteyên, wek Sofiye zerdeşt ku li dergê lalişim ez. Vaxerxa û bendik meli gerden xwe vebesteyên, wek Sofiye zerdeşt ku li dergê lalişim ez. Ferhad evîn darim belê bû min tu şêrîn, rengê me mi diljarim bu xwe îro tu wek zîn. مانند خجیه تو لسیپانی خلاتیه، کورنگ سیابند شوین رشکلشم اد. مانند خجیه تو لسیپانی خلاتیه، کورنگ سیاه بند شوی امرش کنشم از.
شب و روش نزیکت بشت و دورات بمن دوش امیدم توی ایران دنیای پری زمان وک پروانه هر دم کل دور موما گشم امیدم توی ایران دنیای پری زمان وک پروانه هر دم کل دور موما گشم درویشم لدل دگرم و کارو دینم در مالکی پیدا کشبم و دردو برینم چل سال همیش عمرم بیهود بورین بوم کار زمانه و بگو پالدمشم چل سال همیه عمرم بیهود بورین بوم کار زمانه و بگو پالدمشم sonde az dixum di sab ve so qrarem hatta nawashin pelem redur jidaleyem قتنا بمبهج بوي قشطات جانم خشمات سزايا باش قاسي بخشم قتنا بمبهج بوي قشطات جانم خشمات سزايا باش قاسي بخشم محسوس بالمال تركت أزناد تجارية حتى قم داهجنا تربى رشي طارية